Wayo, amana nasi ndi studio andisi mu GLE. Wangona fort wangona kutogara mota. No. Nasi ndi studio and I'm with my brother Mega Vinton aka Makangula ABX. Pamwa muziye pati mukanzwa song ish. Yes, brother. Ukafunga kularo cha moyo mangu haubadare kana senti toda uwe permanent resident usinga badare kana renti ukafunga kularo cha moyo mangu every day ninakuponea sulo all right, ladies and gentlemen, Nyowani ndiyo everyone tukumpa chance ya kunema Riddim. Makangula na ngumfuta right away. Makangula, what do you think with Riddim tinari pesa road che? Ile matare ke. Yeah, madopinda, umaripa, matare, aripere. MaOne. So, just give us a name, my brother. Nduri garra pasi. Urumbo guy name right. Tuda ndapinda matare. My meds. Yeah, tuda mambo, waruzi mambo. Waruzi mambo wangu, Ribe. All right, ladies and gentlemen. Hands na Makangula inini ashari nema after apeza recording session yake atakavura right now. Soon apeza otipazita. But still ngoma ndiyo mu comment section kandai mazita. Yeah. But pane zita or 2 or 3 auramba chidzoka. And send a finalize authority name MaOne chini. That name Eric. MaOne chini. So comment section please kandai mazita momo. Makangula. And again.